ole tunruma hian thungai nom tak tak kan ngai thla ho le don ani. Bridgewater Triangle. Bridgewater Triangle ina a huam chin hi a zau hlea. Square kilometer zanga somni vel ania. Hemuni southeastern Massachusetts USA mani. Paranormal phenomena lam thil la omna sa thin le nia hriat hlo tak ania. Paranormal mai pia lama UFO le balls of fire te, spectral phenomena te, Bigfoot sighting, giant snake le thunderbat te, mutilation of cattle te mu ani thin bokani. Bridgewater Triangle ina huam chin nia shilfi amasak ber chu paranormal researcher pakhat Lauren Coleman an alle khabu Mysterious America tia soilanga. Chunga te chuan Bennington Town, Rehoboth, Freetown, Brockton, Whitman, West Bridgewater, East Bridgewater, Middleboro, Dighton, Berkeley, Rainham, Norton, Easton, Lakeville, Sikon le Taunton te nia. Bridgewater Triangle bulloka po hian Vermont a oma. Chu Bennington Triangle ti ni. Bridgewater Triangle area lai taka hian Hokomok swim a oma. Chumi zia chu tharau te chen mun ti na ni. Tun mai tlei rol hawin helai muna hian blueberries an lawa. An kalhla tiala atam tol zel boxia. Atopa chuan hriat ngai lo kong zo in a swima an pilbo ta thin ani. Red Indian ho chuan swim chu an za hlea. Magical place ni in an ngai tlat bokani. Makve tak chu satanic cults, voodoo pui thiam le, witchcraft lam thiam hovin swim chu thilhan le in thoi na tan le, worship lama mun poimoan man thin ani bok. A che vela cheng te puin mishing te le au thom, swim atanga lo chua kan thina. An chena mun thlengin rawin natlo thin ni in, an report thlom bokani. Heng lai bor vela hian eng maktak thingkung kara thlok zuai an muthina. Chung eng te po chu swim atanga lo chuak vek chu ni in an ngai ani. Aram huai lo var ri hum ten thina. Mishing lian lutuk ni om tak ke hniak te mu ani fo bokani. Helai mun triangle chunga Hokomok swim bula hian Bigfoot an muthina. Joseph D. Andre po in kumsang hasakwa samsari pariat khan achan ve mishing achan ve dang zong ang tak a mu thu a report to bokani. Local resident pakhat John Baker po in kenoi longa in karlain ram sadang lam le shol tak mulnga tak mai a mu thu alo report ve to nge ni. John Baker po zan khat su swim lam panin ram choka silai po kenga chutia kalve lai chuan engthile mo hian a zuya athim ema wangina mu chiang thei bik lova. Ma se lian takani ti ero a hre thei thungani. A hlo dewa wangin mun ro lam panin atlan ta thuaya. A han ngai thale wang china Bigfoot ni om tak kalri buan chu hreta a. Engthil po chu ni se ate lo hle ti chu a hriat thei ta ni. Aron phei zela a han mu chu le aram sa ni si mishing pian zia ni boxi mul thur mai hi lo nia. Kharam sa ka rim chetak le rim na em ni in Bekaran a reporta a soi nge ni. Bigfoot baka thunderbat an ti mai thin chu mu ani fo boka. Atla sei zong po fit ria ta tanga fit song pani vel ni nan ngaya. Chu wangin thil mak pui le ra pom tak om khom na mun ti in Hokomok swim hi kan soi thei hial ome. Norton Police Sergeant Thomas Johnny point thunderbat chu alo mu ve to ni. Thunderbat chu thontuaram sapakhat Native American thontualar takania. Thunderbat ti chan ber chu athaza bri chu khopui ri angin ari hum thina. Chu ba ka khopui ri a kau chuak thei ni ngei turani. Eyewitness ten Bridgewater Triangle Thunderbat om man shilfia dan chu ammuladum veka atla sei zong po fit som pani velania. Then khat soi uar deuh ho chuan fit som ni panga vel ni nan soya. Police Sergeant Thomas Johnny phei chuan a mu dana soya chuan Thunderbat chu asang lea fit ruka sang ani ati hialani. Boston Magazine article la kumsang hasakwa somriat khan a report tarlan an nge ni. Thunderbat hi mishang shangin an lo mutoa. When New England ti lekabua Thunderbat nu pamu thu Joseph Citrol le Jeff Belanger ten an lo ziak to boka.
kumsang khasakua somriat pariat khan mu ania mi pano pang pani poin anlo mu ve to bokani kumsang khasakua somkua pathum khan nu pakhat le afanuin anin hnunglama an huana savadum lian tak mai anwa mu to boka ina an hu khoa an tuam thatha veka nathokin an suak lea inan hole nu chuan thunderbat ruang chu abole ta dei loisia evidence an nei chu a ho ta de ringotani Bridgewater Triangle hi a huai sar ema aram sataksa le ruang so samna animal mutilation po athlengna sa to lea Freetown le Fall River a peichuan mutilated animal an mungun le thinani kumsang khasakua somkua pariat khan mutilated animal mu thu report hi voi ni a omani alien semo satanism te chu atituwa ngai deuh berania animal mutilation bak a hian Indian Kyrgyz Red Indian ho an chia chu Bridgewater Triangle a hian a omtlatin an ngaya Red Indian Native American hovin Bridgewater Triangle lailia swem hi kumzatel liam ta khan an chian lo ni in record a lang boka an chian lo na chan chu an mani opthin tu colonial settlers ten anti du ta thin ema wanga thin rimin an chian chak chuak ta ni tun main hokomak region a hian rule maktak mu ani to thina alian le bokani kumsang khasakua somthum pakua khan Roosevelt era triple C worker ten swembul loka King Philip Street ta an project an thoka chuti elai chuan rule lian tak mai dumtla rule mai an mu thu an report ani ain kual ruya reilotea alua san ura soima alut le ta ni nan soya local legends a alandan chuan kumsari dan zela kha rule kha ain la thinani Bridgewater Triangle a hian thilmak chi sang sangatam leya Freetown Forest a tak phei hi chuan kumsang khasakua somli pani khan van sang lama tanga UFO ron thlok thla an mu to nge ngeya ani ina taka chuan aron tla ni in an soi berzok ma report pali donani nuin police lamin an ngai ven tale maya mase indo pui pani na hun lai ani wangin then ka chuan ramdang te thil tia an ngai ve mai boka soineu ne watama wang le report ani ta ka chuan thunai tulamin thei top chu in an wazong takna a thil ke thempo mu le char an nei hau si lo ni thil mak ve tak chu ni na lang Bridgewater Triangle red hi det hi chigar an mu thu po hian soi a hlo thin lea kong mel somthum pariat lai in pharthui route 44 alua henglai a hian a sang thin le ni nan soi ani red hi det hi chigar an ti chu porpheng phunga in thuam korphiar sen ha khape mul nok tak le samthur tak ni in an soi bokani Bridgewater Triangle dil mak tak pakhat soilo em chu lake ni pendiket hi nia mitam zong chuan trouble waters ni in an soi mai thin ani lake ni pendiket zaw zong chu aiker zathum songa pali lai ania lake ni pendiket a chuan creative creatures special fires Native American ghosts UFO le thilpa ngai lo tak tak an mujing thin le mai ni he dil hian huaya nei ni te nan soi thin boka achan chu che sual le tui tla hluman lo tam to em wangani mak em mai chu dil chu apon em loi si ni fit thum le ka thuk le a thuk lai ber po fit ruk chawania ma se min tla hlum fo thei tla chu amak na le a tri bai om em na chu ni chu baka dil zona hian utroka sur fo maya helai kher khera hian engtia utrok surji angemo ni chule chu mai pialama chuan lek ni pendiket omna thiar kara chuan black magic alar leya Indian ho phei chuan henglai vel hi thlan muala an lo mang fo to thin bokani engpo chuni se Bridgewater Triangle hi mun na mai ani lova mun ral ri tak le thil fel lo mak tak tak thlen thin na chu ani chiang maya engwange ni tang han chui chiam theila ani thei ho si lo ani South Atlantic Anomaly SAA South Atlantic Anomaly hi khovel lairil Van Allen radiation belt ina khovel pon lang mun a nailai berania South Atlantic Ocean borvel line in a mun zuk thuk zong po hi kilometer zani lai ani chumi ni wang chuan chulai mun South Atlantic Anomaly a chuan energetic particles satam leya radiation po atam em mai ni tin South Atlantic Anomaly hi khovela Earth's magnetic field lem lutuk na mun ani bok South Atlantic Anomaly zona astronomical satellite le
khovel hel tu spacecraft thlok te chu South Atlantic Anomaly hian angong na thin leya July zone an thlolai chuan minute engemoti chung chu radiation chaklutukin atuamup zel thina radiation lein nuai inner van allen belta proton tam tak omten han siamani International Space Station point khovel hel ko line South Atlantic Anomaly zone chuan extra shielding amamo zel thina Hubble Space Telescope point hemi zone hi chuan observation of man lo pha thin bokani astronaut te point an boi pha fo bokani South Atlantic Anomaly zone an thlolai hian shooting star sang tak tak an mu fo mai boka real ru chi iPhone ni nan soi tunma Global Star Network satellite chiat chan pokha SAA wang ni in an ngai to bokani Van Allen belt ta chuan antiparticle satam leya chu Earth's upper atmosphere le cosmic rays in polina siamani NASA na report an chuan SAA zona space shuttle flight san thlolai rengin achungan laptop hovin na an thok thei ngai lo ni October sang ni som pani pokhan SpaceX CRS-1 Dragon spacecraft International Space Station a om thin chuan SAA zone a thlen lain harsana maktak ato pha to bokani South Atlantic Anomaly hi Bridgewater Triangle of Space ti hial alo ni to thina helai zone boruak hi huai sar tak mai nia chupa kha khovel radiation tamber na mun ani mio fangin mun laom takani European researcher te point South Atlantic Anomaly ina huam sin Brazil vaukam chung zone kilometer zate la sanga khian radiation makdang lamzet mai an muchuak bokani Hubble Space Telescope te poni se helai zone an thlen don chuan an khol der thong zual deuh ho chu an switch off zel thina achan chu khol nung reng chu effect zela ache zel mai thina ni chumi pumpel lan chuan khol der thong deuh piang chu switch off ani ta thina ni scientist tam takin an zir chiang na sa thin viau na chungin radiation tam na lai ro ti vak ngai na wang le thung thlona le spacecraft tana boina thlen fo tu ni wangin mun laom le tri bayom tak ponia chu harsana chu engtia sut kian chi nge ti le malak zel dan tu rom them ti po chu tun thlenga boina alani ta zelani Bennington Triangle Bennington Triangle hi om na mun tak chu southwestern Vermont hi nia helai hmuna hian kumsang ha zakwa som ni le sang ha zakwa songa inkar khan mi an lo bo fo to thin ani shadow child ti lekhabu a phei chuan mi sang bodan chanchin le thuthang makpui pui a inziak na salea mun maktak pakhat Bridgewater Triangle nen po hian in an riau na nei nge ni Bennington Triangle a hian engthil chi ange oma a boruak le mun ma chu engin nge tuam ti la hriat chian thei ani der boxi lo glass and burin ti lai thil mak le hlom thlen tam na lai takania chu baka helai mun maktia an soina huam tel chu town sang Bennington Woodford South Bury le Somerset ten ni tun mai glass and bury le athenom township Somerset te chu thinglak na mun le industrial town ani thina ma se 19th century top lama tangin a chuai tanta a tuna chuan ghost town halo ni tani kumsang ha zako somli chho phei kha chuan mishing an bona sa em mai ni